časni sveštenici, đakoni u Hristu i sav blagočestivi narode, dozvolite mi da vam u svoje ime i u ime moje eparhije zapadnoameričke čestitam ovaj današnji dan i praznik, ovaj veliki jubilej koji je višestruk i ovo sabranje koje nas je danas na novi način i iznova povezalo sa Gospodom i udahnulo nam nadahnuće za ljubav prema Gospodu i prema bližnjima, kao i za naš istinski život u Hristu. Kao što nas uče svetitelji, a na prvom mestu danas slavljeni Mardarije, mi smo svi u ovome životu kao stvoreni po ikoni Božjoj, naznačeni na večnost, istovremeno ljudi koji se na poprištu istorije borimo za istinu života, za ostvarenje onoga plana koji je Gospod namerio čoveku i celokupnoj tvorevini. A to nije lako i o tome nam svedoči i to pokazuje svojim životom sveti Mardarije, koji je, kao što svi dobro znate, bio istinski sluga Božji, istovremeno bio i ispovednik i mučenik života i vere. To znači da istina u ovom životu prolazi kroz provere i nikada nije tako očigledna. Ništa što je istinito nije samo očigledno, nego traži prihvatanje, slobodu čovekovu i odmeravanje. I to je sveti Mardarije iskusio u svome životu, a ja danas želim da vam skrenem pažnju i na još jednu ličnost koja je, poput svetog Mardarija, ličnost koja ljubi Gospoda i sav svoj život posvećuje Gospodu i sve svoje vreme. To je vaš ljubljeni arhijerej, episkop Irinej, koga vi znate podjednako kao ja, znate njegovu revnost, njegov žar prema Gospodu i njegovo negovanje lepote, kako unutrašnjost života i hrama, tako i ukupnog uređenja vaše eparhije. Stoga želim da mu se zahvalim u pozivu da budem učesnikom velikog svečanog, veličanstvenog sabranja i da istaknem pred svima vama tu potrebu da jedni druge volimo i da podstičemo i hrabrimo, da bismo bili dostojni naslednici svetog Mardarija i još više oni koji su sledbenici Hristovi, koji se zovu hrišćanima. By wishing you at the end of this and the conclusion of
na bledo žuta, sve prozore otvorio, naprosto se naslonio, levom rukom kosu gladi, ja iz mene srce vadi. sve ono što je dobro, što je slatko, što je korisno, mora prići pri kraju. Nažalost, tako i ova današnja manifestacija prišla je pri kraju, međutim, ono što ste čuli, što ste videli, što ste osetili i što ste doživjeli, ostavlja svoj dugotrajni pečat na našim dušama i u srcima našim
i ne može se nikako izbrisati. Pokojni otac Aleksandar Šmemin, najveći pravoslavni teolog prošloga veka, rekao je: svaki ljudski susret bez izuzetka ne znači to da li je bilo dugotrajno ili veoma kratko. Ostavlja svoj večiti pečat koji nosimo sa sobom u Carstvo nebesko. Tako i mi, najljubljeni, na ovaj današnji dan nosimo pečat ove 800-godišnje proslave naše autokefalnosti, hirotonije Svetoga Save, nezavisnosti naše srpske pravoslavne crkve, a takođe 130. godišnjicu od rođenja našega svetoga Mardarija Libertyvilskog i sveameričkog. Nezaboravni dani su bili i sinoć i danas, i to će nam ostati kao večni znak naše poštovanje prema našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, prema našem predanju, prema svemu onome što smo mi primili i što smo doživjeli u ova protekla 2 dana. Koristim priliku na prvom mestu da se zahvalim svima vama svesrdno i bez izuzetka za vaše učešće u ovom programu, jer bez vas ne bismo ništa mogli izvesti. Vi ste radosti naše kolektivne duše, vi ste radosti mog očinskog srca, vi ste narod Božiji koji ste se sabrali ovde u Istočnoameričkoj eparhiji da proslavimo svi skupa ovaj značajni jubilej, veliki jubilej naše Srpske pravoslavne crkve. Koristim priliku da se zahvalim takođe ocu Aleksandru Vlajkoviću, starešini ovoga svetoga sabornog hrama, upravi njegovoj, kolosrpskih sestara, folklornoj grupi Gračanici i svima koji su učestvovali iz ove pomesne parohije. Hvala vam od sveg srca, bili ste sjajni, izuzetni domaćini. Molim vas jedan brujni aplauz za njih. Kao što rekao sinoć na kraju večernje bogosluženje, pripremili smo specijalnu darohranilnicu na kojoj je navedeno da su položeni mošti svetoga Mardarija i da će ostati tu u ovoj sabornoj crkvi kao znak naše ljubavi, pažnje i zahvalnosti za sve što ste vi učinili za našu eparhiju kao domaćini ove velike i nezaboravne proslave. Neka bi sveti Mardarije čuvao i štitio sve vas, a i sve nas. Bože daj. Zatim imamo divni pevački ansambl koji je došao iz Vašingtona Lira. Koristimo priliku da se zahvalimo njima na njihovo učešće. Hvala našoj dragoj i dobroj popadiji Jeleni koja ih je predvodila i pripremila za ovaj program. Iz naše divne Srbije došli su da nam ukrase ovaj program Trio Pokret. Hvala vam od sveg srca. Takođe našim voditeljima programa Srđanu Maksimoviću i Katarini Radivojeviću. Hvala od sveg srca. Našem režiseru, gospodinu Jevriću, još jednom i hvala do nebesa za onaj nezaboravni film koji ste vi nama prikazali sinoć. To je zaista izraz ljubavi i poštovanje prema liku i ličnosti svetoga vladike Mardarije. Da vas Bog poživi njegovim svetim molitvama.
Također imamo dosta dece koji su došla iz Portlanda, iz Maina, iz parohije Sabora Srba Svetitelja. Dečice, živeli. Hvala vam od sveg srca. Iz naše eparhije koristim priliku da se zahvalim i našem prosvetnom referentu, protodžakonu doktoru Jovanu Aničiću, za njegovo učešće u pripremanju ovog programa. I da se ne sakrije, Saša Mandić-Wagner. Hvala od sveg srca. Čini mi se da je to sve, nisam siguran da li sam nekoga zaboravio, ako jesam, oprostite, molim vas. Što reče sveti vladika Nikolaj, kad je srce puno, onda jezik mora da se zapliče. I tako i sa mnom, srce je prepuno. Koristim priliku da se zahvalim svim predstavnicima za počasnom stolu. Hvala vam za vaše učestvovanje u današnjem programu, a naročito želeo bih da istaknem našeg uvaženog gospodina ambasadora, njegovu ekscelenciju, gospodina Đerđa Matkovića. Zatim predstavnici Republike Srpske, Obrad Kesić i Drina Rajić. Hvala vam od sveg srca. Imali smo ranije dosta predstavnika naših sestrinskih pravoslavnih crkava. Ovom prilikom, pošto svi su morali da idu, imaju svoje obaveze i tako dalje, ovdje još uvek sa nama je arhimandrit, doktor i profesor Maksimos sa Akademije Časnog krsta, svetogorski monah koji je ukrasio našu službu, program i sve sa njegovim prisustvom. Ipak Sveta Gora, odakle je krenuo Sveti Sava na put do Nikeje da dobije tomos autokefalije za nas, je zastupljena preko njegove ličnosti ovde i njega je poslao njegov arhijepiskop, njegovo visoko preosveštenstvo, gospodin Elpidofora. On je poglavar Grčke pravoslavne crkve ovde u Americi. Father Maximus, thank you very much for being here and being with us. I would well imagine that I should have repeated everything that I said in Serbian in English, but if you didn't understand, as somebody said last night, and I believe it was Father Maximus, if you are Serbian impaired, let your heart listen instead of your ears, and you will have known and understood everything that I said. And although it's very, very difficult to say goodbye, I would love to stay here until the wee hours of the night with you, but I know that everyone has to return to their homes again. How do I thank you adequately enough for your love, for your generosity of time and spirit, for all of the talents which you have brought together so that we could, in a true way, manifest our joy at this 800th anniversary of the autocephality of our beloved Serbian Orthodox Church. God bless you, and may He repay you with 800 years of life, health, happiness, and prosperity. Živeli mi.